Kajingilek kai kriket balapnya ada kesengsamla umran yang bernai Ribhai District Palatip kum ke Inter Village Cricket Tournament ha kabaha kene ke Inter Village Cricket Tournament lawan bani mentah do arpulai kenhon kalau poisha kabakut ha ka shipau trik rumpang hajar penrio kene ke sengi penkut kajingilek kai final kala long hapdeng ke umran diary persya ya ke soklang haba phasha kajingilek kai kala long ke basyong shit bat ke penhon ya kinong pik kai ru babaro kenhon ya kini ban raya ke nam lado lani ke champion ke balong hapdeng ke umran dari ke balai kon persya ya ke soklang ha kini ke jingelek kai ke umran dari ke letit ningkong bat ke yo ban tit hado kendai pauron na ke arpo over bat ke soklang ke de bantam ya ke kendai pauron bat ha ke jintit ke soklang ke yo ban tit tam ya ke kendai pauron bat ya ke nam lado larada ke soklang ha kini ke sengi na ke liau jong ke seng samla ke samru dah ke kusnam shimet Syakirang ki betibet tam kum ke man of the match pat ke man of the tournament ha kani ke sengi lepen kot ya ke jingele kai la dan lang UMDC berim ke sening constituency kum kongsan ubat dan ku par sumer ha ke jingi dan lang urang ba senang ke umran yang bernai ke presiden seng long kemi bat kiwei ha ba ai jing keren nakal yang ubat dan ku par sumer ul ai ke jingi ro ya ke seng samla jang ke senang umran yang bernai ba kalala ban penya ya kani ke cricket tournament ba la kentu ya ki para samla bakin dan no ke association jang ke cricket hapok thai seneng bala ban pentulun ya ke jingele kai cricket man usnem Kriket, kalau umran diary, umran yang bernai, solang, Olimpi, patah dan patah kini area ke Jongi, Jongi, ini bagi dan etiket baik kriket. Kriket mentaruh kondisi ke por pengilek kai mani, mo, nombek kai, tang para player. Hari mentah kadang bagi sini, ke kriket kalau nang popular, kibri, berandon banduan pek, kelas sotro, banken, kelas sotonan, ia kena game. Tengah ikum ni. Ngaju aja mak long mau ke kriket real deal pak kriket tenis ball kayak fair bala kriket tenis ball bila bentit century mentah next game bila jodoh kambon consistent jika real deal kriket pat kalau bila enggak form carry on enggak form ini fight kriket jika ikum ni ngaju aja mak langi kisah ala bidan ke sehab ni megi aja mak ngai bang idon kam bandon lo kowe ke kenhul kerja association ke berpek seneng di tan jungi ni kiba kriket dengan nak kenhul berjalan no, bandon no dekat cricket association, bagi klub kita affiliate, ingin register, ingin yo penlong yaki league cricket league, kaba ingin yo achievement to achievement, ingin affiliate nun, bagi Meghalaya Cricket Association mo, lembaga jing itu lembaga BCCI, ingin yo achievement ki kabu bansai, yaki help ki beri jogi, ingin bandon lagi cricket academy, ingin lagi mo ki league. Different stages, first division, second division, super division. Ini harus tahu. Lama ni don kam ke cricket ke bah jalan kepada Galawi. Jambong bah ngapre megi cricket ini semua pada umum pergi show. Habis itu nak bahkan kadi bukan kabar lam nanti, bukan long iki samlah. Macam kia cricket. Ni don kam iki kenhon ki kan lang kasi suhu jibut. Isi ngam dalam show kan don mayosno Bangladon kita pen yoso bang habdan kam no asian na jong hang ni namar ni ba mo ki pat ki district idon na jong league ni idon kam ru ba hang de ga ke than yu ni for ribo jogi kadi bendon no cricket league mo bagi lawan free ice apni bagi kun sama lagi lawan free jong sap te nasyu aji mo dipi marngi mo apa kita lagi kebu penjalan sekamat idon kam ru kita gersan lagi sidang fair kalau pun tahan makan ni kepon, keseng samla senang umran yang bernai. Ngaso kemen kata bakal juwe dengan badi dalang akan di tournament, akan di final tas ni. Aku belau Malaysia ombak, ngali we berlekai lang sementah ni. Si mo, nilai kedua pemsolang ulun bedap di tournament. Bat mo, kecil lekai, mo, apa ni? Ada mentah bila loki champion. Dia ngai ku play dulu kita pakai, kita mo. Kema kiru mo nginom long ke ni tournament ke social ngis kem ba ke ni tournament kami baca putah ni kumang laju ban ke real cricket ngidon kam ban mo man ilo sen hari ke dong ke tanjongi ba sen ngin sadon no laga jong kali